Lakiyên bûyera parka geziye li ser provokatöran disekine dibêje destê Avrupa û destê hin kesên dinê jî divan çalakiyan de heye. Bîskardinê biz te jî got bi rastî jî ev xebatên ku ji bo pêvajoya çareseriyê mirovên aqilmend me got her tim di rojameyan de cî dikir metanî serekranî lê mixabin piştî ku ev parka geziyê bûyerên wê dest pê kirin êdî hat ser wê hat girtin û ev xebat wek bê nehatibên kirin didin xuya kirin. Yani em dibînin ku di van çalakiyan de ev provokatör bi rastî jî dixwazin Tirkiye her ku diçe pêşe roja Tirkiye em dibêjin ve dibe tiştên baş hatin kirin him li aliyekê aborî li aliyekê pêvajoya çareseriyê gerek kes naxwazin ku Tirkiye pêş ve bikeve ji xwe serokwezîr jî li ser van sekinî û pêvajoya çareseriyê bi rastî aherî girîn ku niha di rojeva Tirkiyeyê û Avrupa jî ser sekine lê mixabin em dikarin bêjin bên ev çalakî ji aliyekî ve jî ji bo ku ev pêvajo bisekine û pêş te neçe hatibikirin. نها برنامه من نوا هفته هر روز دوام دکه وقتی زنی ساعت و چارک که داجو تجی باشسانه نیزی ساعت کهش قیسه کو اف بیواجویا چاره سریه دست به کا ایسال دست به کرو حیانها مب ساعت که برنامه خو پرانیا برنامه خوش بو بیواجویا چاره سریه بو خباتن کوم عقلمندان و دقتان لبره اف 19 روزنش قیسه کو چالاکین پارکا گزی الوی ده بره دست بکرین جبر کی جان اگر جبر کی جان صدمه دست بکربن بلا دست بکرین هیلا کول کرداد نرد و مسئله ده چیه امکانه بیشتر بالا ترکیه هم چاپمنی هم جی انسان ترکیه انسان روجاوای جسر پیواجویا چارسری دان عالی نه روی خوابات دنجبر پیواجویا چارسری چما چالاکیه که یل میدان تاکسیم تیلی درخستن چه قصیبجیج عالی هزین تاری دخوازن دودرج بکن نه ام دبیجن افسرو که بده پسلاتین دمیر تاجبر گاوا گودچو قندیله روزنامه‌گر پیرا دوچون امکانه بیشتر وقت مانشت روزنامه انداجی دگر افسرو که بده پی روزا پنجشنبه قندیله بگریا روزنامه اند ام چابه خال سر دیگرین روزنامه اند وقت خبره که جی ناگره نه هفدیتنا هفته و بکرین گلکی گرینگه اوجان دبیجی دوی گاوین دموکراتیک بین آویتن پشتی و ایدی انل پشتاومه ایدی از خو وکشینم اف گلکی مهمه پیامن وی گلکی مهمن لبره تلد نره ام چابه خال سر دیگرین و مدس بکریه داخویانی در حق وی که دتونه بالا چاپمنی لورا اف چاپمنی چالاکیا پارک گزیه چاپمنی ترکیه زیده مجول کر و پیدا کردن نهاجی امکارم بیشترش پیواجوی روی خو بادایه. چونکی بخابن 20 روز نیزی 20 روز اف چاراکی دوام دکن و گلکترین نخواش نباشته چیکرین جبر وی یکیجی نها اف جی کت پیشیا پیواجویا چارسری مخابن و شخص روکوزیر اردوان دبیجه دوان چاراکی آنده هلبت لسر کسین صمیمی جدی سکن اکو صمیمی دست بوان چاراکی آنده. حیا داویش دما دست بکر ما حیا داوی دستک مگو حق و موافق هاتب بکرن تعداد پلیسان هر کون هاتبن شوتانده کون هاتبن بالا کرن مج امجیل دواسکنی مگو بلا حقی خو بگرم بلا دنگی خو ببیسن شنگشنگا بروشاجی ام پی قایل مگوتو بود دست بکیده لبل او قصید درج بو پاش پرده وان بو یرانده دستک چاوا هات استندن کو او بو یر او قصید درج بون چاوا سرانسری ترکیه بلا د مدیا جواکی چاوا وان بو یران برالی دک دوی مرول سروی کی جبی سکنه جبر کو براستی ج او قصید درج بو لیستیکن پر قریج دنا وان چالاکیان د روجا ایرو ده ام دبینن